Okay, फायदे जों सिनि दिनैनि सेसननो जों जेंनानि थांलायनाय दावथु बर'तै 110 जन पार्टिसिपेंट सोंबाय अर फाइ गोरों फाइखा सिनि दिनैनि सेसननो फायदे जों जेंनानि थांलायनाय पुलानो लामसगो चिनि जत पार्टिसिपेंट रखनो ताइ आनि खाकाहाम ताइ हामजाकमा बरम याफारो दिनैनि सिनि लगियो तंनाय चिनि प्रकाम रिसोर्स पार्सन सिनि आटा बिप्लब सिनि आटा सुकान्त ताइ सिनि ताको बिश्वरंजन सिनि आटा बिप्लब ब दिल्ली नि हइते सोंबाय गोरोंगै दङ दा सिनि आटा सुकान्त ब अस्ट्रेलिया ओ तंगै सोंबाय गोरोंगै दङ दा सिनि ताको बिश्वरंजन ब जार्मानि हास्तेओ तंगै सोंबाय दिनै अ सेसनो गोरोंगै दङ नरकनि बिसिङो नांमाने कक्लामरो सालायनानै बागै आयदाहायका सिनि खरकटाम रिसोर्स पार्सन रखनो लामसगो ते लामसगो सिनि जो तो पार्टिसिपेंट रखनो आं पुलावनो सिनि आटा सुकान्तनि बिसिंतिखे दिनैनि सेसननो आं जेंनानि थांनाय आं आरो 7 বছর साइंटिस्ट हिसाबै सामखायका बिनो गोबां प्रोजेक्ट जेमन नि चंद्रायन नि प्रोजेक्ट जों कायसा मेकानिकल डिवाइस नो फाइबर ऑप्टिक्स बे रिप्लेस खाय जों चंद्रायन प्रोजेक्ट रखा गोबां सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सामखायका 7 বছর अपन आ मध्य आं स्कटलैंड 2001 कायसा आनि फ्रेंड बे स्टार्टअप कंपनी जों खायमानि आं आरो 3 मास सामखायमानि किंतु .com डाउन 2001 9/11 नि कारणे किफिलिमा फाइपिका ओमफ्राय 2006 to 2009 आं सिंगापुर नरक जतन साइमन दर कंप्यूटर यूज खायगोन जतन साइमन दुइटा प्रोसेसर दङ AMD नि प्रोसेसर बाय इंटेल नि प्रोसेसर उनका आं सिंगापुर जे कंपनी चाकरी खायो आबो उनका AMD नि प्लांट आरो आं 3 বছর सेमिकंडक्टर डिवाइस इंजीनियर हिसाबै सामखायो 2009 आं और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी वो कायसा रिसर्च सेंटर आमनो ऑस्ट्रेलियन नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी वो रिसर्च ऑफिसर हिसाबै जॉइन खेबिया ताबो जरां लास्ट 12 বছর ধরে आंगरो माने सामखाय दङ ताबो as a research person as an engineer as a lead technical person दिनै ओसेसनो आं आनि बखानि कक ओंखाय नरो एक्चुअली youngster जेति प्रसाजे youngster नरो अंखा चिनि फ्यूचर चिनि जातिनि चिनि कम्युनिटीनि चिनि स्टेटनि उलक्लगो नाहिन खांगाय फ्यूचर नि बागै नरंनो चिनि माने ताम होने हमनो पाइलट्स नरंखा चिनि पाइलट्स नरक जदि तिनि हार्ड वर्क हार्डशिप खायो लाइफ ऑफ कैरियर सक्सेसफुल ओंनि मंग हांगाय नरंनि फैमिली बागै हामनाय निनि पर्सनालिटी बागै हामनाय तिनि चिनि फ्यूचर बागै हामनाय उनका आमनो नासिगै तिनी UTF यूनाइटेड तिप्रासा फोरम नि तरफ थेके ओ जे सेशन ऑर्गेनाइज खायमनि आउन बागै आं UTF नो थैंकफुल जानगो लेखा हामबाय एंड द रीजन जों ओ जे सेशन खायमनि उनकाय चिनी यंगस्टर न जों भाके एम्पावर खायमा एम्पावर बोलते नंगम दि चिन बरगनो बुइनिस दफानि बरंनि साफानो गोरों skillful capable economically independent उनका entrepreneurship kaham engineer kaham doctor tai kaham administrative kaham policy maker tai jotto dik dia capable khainen bagai जों अब उराम बुराम नो organize खायना नांनाय जों ताइबो थांना नांनाय को साखा जों at least बसरो 50 থেকে 100 जन स्टूडेंट IIT बा IIT नि सामने kaham institute walni गोबां institute रगो जों थांनानि दरकार गाबो थांनानि खान रक हार्ड वर्क खाया नांनाय जतजन काइसन कक डॉक्टर बिप्लब नरनावबन सानाय माधव खनावबन सानाय इनाव खनावबन सानाय बिशरन जुबनरनावबन सानाय काइसन कक नरक जदि हार्ड वर्क खाया हंकाय ताई चिनि बरकेबो खाया कारण नरकनि उ समयो एमन क्रुशियल समय नरकनि यागा जततुन इंटरनेट थ्रुते नों जत रिसोर्सेस मान नों नों ओ रिसोर्स नो जदि यूटिलाइज खाय हार्डशिप खायगांगाय जस्ट इमेजिन that next year जदि 10 जन चिन बरक वर्ल्ड नि टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी वो मास्टर डिग्री बा PhD खाना थांगाय अब चिन बागै अनेक काम फ्यूचर बागै अनेक काम
नरगनो जों साइखनाय रोन जों 1993 जों त्रिपुरानि फादार थां हयथ डॉक्टर बिप्लब सेम बैच जों माधव सेम बैच जों 1993 जों कायसा एमप्लॉयमेंट न्यूज नायनानै बागै जों आगरतलाव fortnightly एक बार ओरिएंट थाङै मानायो शुद्ध एमप्लॉयमेंट न्यूज नायनानै बागै फरगेट अबाउट इंटरनेट जों आ समय हयथ जों त्रिपुरानि अंखरै निजिनो एस्टाब्लिश होगा चिनि लामा अनेक हार्डशिप जों केव सानायक्रि डॉक्टर बिप्लब न केव सानायक्रि जे नों एमस थांदी आन केव सानायक्रि जे आईआईटी थांदी जों जत्तो नायतु जों एंट्रेंस एग्जाम दिउई जों थां नंदर बामतिकन थांदी जे कोनो फील्ड नरनि जे कोनो इंटरेस्ट बेलाय बेलाय हार्ड वर्क खायदी बेलाय के हमबाय ताको खजल ते चिनी जतो पार्टिसिपेंट ते आनी बैचमेट सुकांतो ते विश्वरंजन बुतंगरो जतो बेलाय के हमबाय दिनै जों जतो थासाखे मालाय लैमनि बागै चिनी जरावो जों गोबां स्ट्रागल गोबां के माखलायखौ खा सिसिसिया तमा खायनै तमा खाया बै जतो परै दङ आंबो परै दङ हाबन बखाव कायसे नङा सम दङ जे बिनिसे कप्लाय मांनाय कॉलेज ऑफ परे कैसा जिता जों सनाय फरे स्ट्रागल माखलायमोन निके आं बांला मीडियम नि फरायफायमोन ताबो सुकाम तो हाखैनो बांला मीडियम नि फरायफायमोन निके आं निके इंराजी सनाय कमजु ताबो आनि अंकरको जुदि आं 80% माल हांखे आनि इंराजी वो 35 मार्क्स 40 मार्क्स अमति हैसि निके आं मेडिकल कॉलेज ऑफ थाङै इंराजी मायनि बाङै आं सनाय फरे स्ट्रागल माखलायखा आनि फ्रेंड सर्कल जिता 1 घंटा परे मामानो आं 4 घंटा गोबांखे मा परेखा आं फैमिली कमिटमेंट दिपाङै उजराव दिल्लीआव आं साख्रि खालायखा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिनै आं फैकल्टी नै दङ ओके आं इन बिटवीन 2 बोसोर आफ्रिकायाव थांखा तान्जानियायाव जब खालायफैखा मेडिकल कॉलेजाव वाइस प्रिंसिपल हिसाबै ताबक नि रक जारा सिक्ला तंनाय रकनो आं सावनि मुसुबु आं रायफ्रो पाराव तंफ्रो क्लास 6 आव परेफ्रो आं पाराव तंगु बै बदल के पिकनिकआव थांलायो आंखे रां करै जाबा नायदोक मा दं धर्मनगर स्कूल परेफ्रो बाहायनो बै पिकनिकआव बदल थांलायफ्रो जोंखे नायदोक मा दं रां करै जाबा किन्तु तिनि आं एम्स आव परेमनि उलो जब फ्लाइमनि उलो आसक गोबां ऑफिशियल टूर मारो जे कुनो समय अंखे आं ते थांलिया बेरायलिया हिंसी आं काट शॉट माथाय इनके निरक जदि ताबक बेलाय के हार्ड वर्क फ्लाई रोंलो हांखे निरक लाइफ आसक गोबां अपॉर्चुनिटी मानाय जे ताबक निरक नि जे संसा साखे नुगमानि किसा मिसा अट्रैक्शन नुगमानि अमतिरो निसाय स्नाय गोबां मानाय इनके निरक चु सिख्लाय नांनाय जे निरक एट प्रेजेंट नि आमा बाबा नि कामाय खायजा रां बायदे निरक एन्जॉय खायनाय ना इन फ्यूचर निरक निजेनि रां बाय निजे कामाय खायो निजेनि फा बायदे बनिसाय काहाकुक निरक अचीव खायनाय अब डिपेंड खायो निरक नि चॉइस नि इनके आरो नि बिसिं नि सैक्रिफाइस कैसे तंगना नां नों जदि ताबक तिनि नि दिनो जत्तो मावनि मुसुखला हांखे गर्लफ्रेंड बु मुसुखा दारू पार्टी बु मुसुखा फेसबुक मोर देन 500 लाइक्स बु मुसुखा इंस्टाग्राम 500 लाइक्स बु मुसुखा नॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल बैकग्राउंड इफेक्ट करै बैकग्राउंड इन द मीन्स ताबक दिल्ली नि हाइसा रायरो खंखे सिंस देयर चाइल्डहुड borok newspaper bu kisa porebu every day they read newspaper or many of them borok kabangma boi porebu ni literature boi porebu fictions porebu non fictions porebu banking sector ni economic related boi porebu Indian foreign policy porebu strategic alliance porebu kabangma dorone different type ni boi borok porebu tabuk sini tai khoroksa tini ni resource person sini takok Bishwaranjan Tripura bo Germany ni hoite chungbai kurungnai ojorana bono yapharjago nini presentation ni pabe takok Bishwaranjan alang tuition porimania alang Facebook pekhemia alai otosor babano 3 mas ni pore science ni arts back makha tamane am Mumbai ani babaro ano 1000 rupees ano ho mane he cannot afford na we have other brothers also studying okay so 1000 rupees by siang Mumbai poripayo but obviously with 1000 rupees you know like what our people have said and Sukanda said I cannot go with friends in a hotel Mumbai jodi nang one hotel jodi nang thalai 1000 is not enough for you na but 1000 is the money for me to buy for my Colgate brush soap shampoo if I'm using you know
So I used to cut my soap into 2-3 halves. Saban jadi, usi thread by ubo knives by bona cut khai bewar khai in my lifetime. Okay, because so that I can use it for more weeks and more days. Okay, then I should save a lot of money, but even after getting 1,000, I saved a lot of money because ang zokhante Mumbai ni no thani halai flight ni bagai rang kare, train ni bagai ani rang kari on. So 6 months is about around how many 1,000 and bona kisa ki rang save khai ang sirang ba ang flight kai no pai. Okay, tabok koroksa serai ni sengkha je jodi tabok kabangma borok bo capable ngi tongphan boni jodi family support khlaime angke bole tuma khlai ni bata. Okay, basically tini ni dino chini borok ni aro rangganang riganang sadrom nungdro family tongo kabangma okay kabangma borok karibu tong. Okay, nung jodi ni capability proof khlaimal angke tabok chini takuk bisorong samone ke since from your childhood marks kaha te pore oi jodi kaha jagao nung malaha ebong reasonable cost by nung malaha ke kabangma borok support khlainai tongo. In fact tini ni jono UTF bo amuti hichrai rong no support khlai tongo niro khoito basiana sing kabangma sarai student no school level of support khlai. In fact one of the MBBS student no sasising partially support khlai. Sini tini ni sesana singoro no mathaknai jotono no hor kaha sini ata sukanto ni naro to hordi bar 12টা একটা সেমনি তংখানা হামবাই দনা 11:30 টাকা নাই তো 11:20 হামবাই sak ni borok ni bange asuk gora ba time maro nai sita abo sing bu japan ready sini takuk borok ni bagai sini joto borok ni bange biplop bado 3টা phungni 3টা basai khanai thong bado bolok ni dongjak Kurumka ani bang Dr. Biplop Jamatia ang United Tripasa Forum ni member tini ni salo United Tripasa Forum by songsaja ge kaisa panda sam panjalai mani Tripasa chinis railok ni career counseling ni bangai ge tini ni salo sung khorok tham resource person hisabe tongmani ang te chini takuk sukanto deburma bo Australia ni kereng phaika te bisonjon Tripura takuk Germany ni kereng phaika ge tini ni salo approach sini Tripasa serai hai Zoom platform sambai kubu laika ge tini ni salo borok ni kok sungmung nayei borok ni musuk mani nayei belai ke kha sarangkha sini serai ro sini new generation ro katal hawo thangai kaham ke porewani musuk mani siwa ni musuk bayo ge tabo kaham institute to porewani kaisa scope borok tugui tongo engke jeng tabok okra sakra tomero buam tomero tabok sini next generation jara sarai pore tongai no baike kaha institute of roma baike kaisa kaha jaga wo desuni phataro phanangkha desuni bising phanangkha kaha ke por laima boni kaisa lama salayani batang tonglakha engke tinini participant of the tong thong mungnugui borok ni sung mungnugui jeng snai phare khasrango inge amuti hai career counseling in future bu jeng arrange khlainai nai inge amuti hai interested charo ba jeng kubuli tongnai borok no support khlainai hakin jeng commitment roi jeng chini ni pada pailekha khana bute waisa pada tongo khana chini te khorok tham expert chini sikla sarai no borok ni lama punuknai tini bu jeng jara expert tongai ro jeng para bising ni bahaike o joga o sok phailekha hi jeng chini experience rok sawi borok no motivate khlaini try khlaika ang masobu jeng tabo khake chai toklai tongmani jeng chini sikla sara rok ni bakhano kifil roi lama kaha punuk manai hi jeng wasobu nge jeng o lama wono teisa chai togui chini sikla sara rok no lama punugani seng site to gutung belai ka hambai chini kok khana man khulumkha tini ni career counseling
UTF by organize khajak go attend khai chererok by interaction khai ang balai khai chajaka tai chin borok chererok higher education bagai balai khai ambitious onani dorkar borok tai question khai tai dorkar na tai chung borok no tai feedback nani nangu asa khai je khanani programo borok jotono tai oisa attend khaitung tai hai program ulo future tai khaine nongtung that will give them a lot of opportunity to interact with us and also a lot of information about their higher studies, about their job and about their career. Thank you UTF for organizing such a wonderful counseling session. Blaikeno hambai jung students rongno omahike guidelines mani bagai yes obviously sini tabok sungno sini sar song sar sojol song te chini sar sukanto te sini sar Biswaranjan te yes sir Dr. Biplop Jamatia so sar sungno blaikeno hambai sung students no asakai motivation mani bagai eba guidelines romani bagis in future ni they omahikino sung next session eba next seminar ni bagis sung joto students na singi tongo so hambai joto no sar sono pulano hamberio tinini session ni borom ganang speaker sono bone asu chora no khiboi jongno motivation kogro aro nangkungma korok jongno saitharima ni bagai khakhayo imo korok jini lagmani yapri sekane jongno chubanai hinai aro hamberio jini UTF ni sar members sonobo bogni sapthar mungbai tini jungbo isep gamo jungbo participate khai mangkha sigai mangkha siano jungbo khai mangkha siri mangkha so jitna nang arwasa jitna na hamberio borom ganang speaker UTF members are sono jitna na hamberio ina chini United Tripasa Forum ni jo to members they especially tini chini host the United Tripasa Forum ni General Secretary Kaka Sojolno hambai Maya Faro ni rok omohai nangkok mani career counseling session students from bagai organize khaimani bagai they tini ni jo to speakers panel members Dr. Biplop Sir Biswaranjan te Sir Sukantono hambai Maya Faro some students rok no ni rok guide khaimani bagai nong ni kok thai rok ni throtui some belai ni serang mani mankha hambai some students rok no ni rok right direction puluk mani bagai te some omo haike no khana ni session ni bagai bo wait khlai tongo kha khlayu khana besang kabangma serang mani man nahi hambai ojaran bagai ini jeng UTF ni ngai career counseling khlai mangkha eba manjari mangkha abon bagai ang hambai yaparo personally tei chini koksanai ata Dr. Biplop Jamatia tei ata Sukanta tei ata Biswaranjan Tripura nok no hambai jono norme bising tei motivate khlaiman bagai tei suggestion khlaiman Puilauno ang UTF na hambai yaparo jora jorao atui hai nangkukmani webinar organize khaima bagai tam ningkai chini Tripura siklaro गोबां मानो परिमा उलो बा परिस्थितिबो बो सब्जेक्ट नो नागि बाहायके परिखे जों सक्सेस होनाय दैताबो हाई कम्पिटिटिभ जुग्राबो जों आबो केरियार न तै बेलाय सजग दंना नांगौ तै तिनिनि जे नारवेराव बरकनि बिभिन्न लाइफ स्टोरी के बरकनि जे लाइफ स्ट्रगल बाहायके परिखे जों बाहायके थांनाय आतिरक जे inspirational life story sono sama bagi jono motivate khaima baibo jeng tini narwaino porokni nangkukmani joran rugui jono advice tima bagi belai ke hambaya faro
पहिला ना हामबाय UTF नि बेबाक आलम रंनो अजरानि बागै ते हामबाय मारो सजल सामनो आमतेख्लायनो हामबाय ना मुसंग जेतिनि नि रिसोर्स नि सार डॉक्टर बिप्लब जमातिया आमतेख्लायनो सार सुकान्त ताई सार बिश्वरंजन तमने के ब्रकचनो गोबां मा मोटिवेशन ताई गाइडलाइन्स रबिखा अंकाय जुं अंको फाताराव थानान मुसुं तंग जिनि जे आइडिया रं नांमानि जुं सबाय कम्युनिकेशन खालायके जुं थांमाननाय बाहाय खालायके जुं थांमाननाय आबरक जुं सियां तमानि अबजुनो सेफ खालायखासिनि UTF रंनि बिसिं तु जुं जे सेफ का हामनो मानखा आबुन बाय बेलेखेनो हामबाय तै जुं गोबां मा सिमुं रुमुंक सायमानखा गोबां मा जुं सिक्ला रक तंनाय फातार थाना मुसुंनाय फरायना मुसुंनाय जुं आबरक सायमेया जिनि सार संनि बिसिं तु जुं तिनि बेबाक सिमुं रक जुं सायमानखा बाहाय खालायके जुं थांमाननाय आबसिन बाय सिक्ला रंनि बाय बेलायनो नाखौ माने हामोनखा ओंखाय अमबायना हामबाय जिनि सार रंनो सार संनो बेलेखेनो हामबाय मारो तै जुं आसा खालायो खनानि जिनि जे खनानि सेमिनार बो हायलायनो हामोंनाय जिनि बागै बेलाय नाखौ मानिनाय जों अन बागै जतन बेलाय खनो खा जाय तो जों नायसिंनाय दंलाय खनान बागै आसु हाय आं पवन दिनै 31 जुलाइ 2021 दिनै UTF नि तरफ থেকে जे ऑनलाइन ट्रेनिंग खायमानि त्रिपुरा कैरियर काउंसिलिंग गो आं आरो जागा एटेन्ड खाय आं खूब बेलायनो जाजाखा तांगे हिनमाले आ ट्रेनिंग आं अनेक किसु बुसिवान बुमानखा सिना मानखा जाय जे आं सियानो बुसिखा सियानो बुसिखा ते और जागा अनेक किसु सिना मानखा जिनि जे सार स्ट्रक जोंनो बुजिरो माने और जागा अनेक बुजिजांनाय कक दंगो जों जे रोंयारो अनेक रोंजांनाय कक दंगो ते आं रिक्वेस्ट खायो UTF स्ट्रकनो ते बम ताहे काम ट्रेनिंग तोय फैदि जिनि त्रिपुरा सारनि कामनि बांगै जिनि त्रिपुरा सारनि आपग्रेड ते जतो किछु बुजिना बांगै ते अनेक किसु रोंजांनाय दंगो जों अनेक किसु जागा गोलगै दंगो हाइन बांगै माने अनेक किसु बुजिजांनाय जाते तोय फैथों आउन बांगै बेलाके हामबाय जतो सार स्ट्रकनो जोंनो काहामके बुजिरोमा बांगै हामबाय लंखा आनि मुं शिवानन्द देवर्मा and first of all आं हामबाय मारियो seeing all the UTF teachers from no UTF team teachers from no the special हामबाय मारियो तिनो sir sajal deverma because संबो नि हते सि respected sir संबाय मालायखा तिनि first session संमा लाइमानखा sir sukant deverma and sir Dr. Biplab Jamatia and sir Bisaranjan Tripura so संबो नि बिसन्ते lot of experience and lot of encouragement संमानि मानखा so some very excited next session ni bagai thank you so much sir kaham sir songna tai sini bagai amti hai session career counseling ni bagai session slaman bagai belano ambai borongno special thing renam jongo sir sajal sir sukanta sir biplab sir bishwaranjan borongni busy schedule ni bising panangsin bagai jora karika je songno sini career नम भाइके स्लामनान बगे बसनो गाइड खैका ते ताम खैका तामंनाय ते कुचो बेराम थांगी परीक्षा तामंनाय बम हाय जों एडवांटेज मान गामो बुंदिके जों कैरियर न बूस्ट अप खलाय आमो जों साइमानका ते भाइके खलायनाय आमो साइमानका अमन बगे आं सार सनो बेलायनो हामबाय जानोबो ते जों अमो हाय सेशन तेबो नासिंनि तंगो Tini ni session e bagai ang joto nona hambai sana muchungo Sir Biplab, Sir Shukanto, Sir Bishwaranjan, te Sir Sajolno for giving us this very motivational speech and also telling us about the opportunities that will help us to choose our careers for the future. Te waisha hambai joto nona tai jeng next session e bagai nasingi tongo. Thank you. Hambai. Pula joto no klumkar ani mang subas Chandra Tripura ang pulau hambairo sini UTTF ni Adam Somrokno te hambairo tini joto manjaknai brother and sister rokno te especially sini resource person sar somno ani thapangni hamjakma sibai yafar muhai good initiative lamani bagai o motivational speech ni bisingtei tini ang kabangma srungi manka mila motivated ongkha ang teibo kobok dai sini UTTF no Adam Somrok no teibo sini sat somni bisingtei teibo motivational kaham kok tobi phaini bagai te sini sat somrok do ang specially koinai kok kaham teibo narong bisingtei speech sing narong update roi tong hangke sing teibo buskamo ni life sing successful ongi manai ni ang
खाससामो आसकनो सागै हामबाय देवसा खुलुमै बेलेखेनो हामबाय सिनि जत बरम गोनां सार संनो सिनि थिनांनि मुचुमु रगनो सोंनो गाइड खायनानि हनै अमो हाया प्रिना हारजांमा बागै तिनिनि सेशन बेलेखेनो इनफॉर्मेटिव ते बेलेखेनो सों मोटिवेशन मानखा खा ख्लायो हायना हाय खानानि सेशनाव सों अमो हायकेनो मोटिवेशन माननाय हायना हाय जतननो हामबाय Sarik Kaham, this is Bipul Deparma who have attended today career counseling organized by UTF. And first of all, I'd like to thank UTF, the entire UTF team for organizing such an event for the students. And I'd also like to thank all our resource persons for sharing us on how we can forward our career more confidently and know more about our career advancing. So thank you so much for sharing all those which is really needed for our career. Thank you so much to all our resource person from Australia, Boram Ganang Sukanto Deparma and Boram Ganang Dr. Biplab Jamatia, Delhi, and Boram Ganang Biswaranjan Tripura, PhD scholar from Germany. And last but not the least, I'd like to thank all the entire team once again for organizing such a career counseling platform where we can learn and express and know more about our career advancing. Thank you so much once again. Thank you so much. Hambai and looking forward for more. Ang Bukhani Deparma UTF no Balakano Hambai Obahai Nangkok Mani Station Chini Bagay organized Climani Bagay they dini chini host Sar Sajal no Balakano Hambai Pulani Simi Pythok Zora Jungno systematically lead Klaika they chini Koroktam resource person Sir Biplop Sir Shukanto te Sir Bisharanjana Belekana Hambai Norok ni bising tui ang tini kabang mana sreng mong mangkha obohangka kai pula sekang cheng chini weak point eba chini strength point no cheng manai nai chesapana porina ni sekang chesapana kleina ni sekang abo hai hingke bo jaga cheng manai maya chini ability cheng saimano te chini family cheng financial weak ang tokhangka ke cheng chini marks ok kabang khai hard work khaya kunai kabang ma cheng sponsorship money mana kabang ma borok kabang ma organization jemon tag UTF high rock cheng no chubai mana obo cheng saimang abo ang saimang ka te Sir Shukanto ni bising te ang saiman ka je koikta website robo cheng no rekha bobo hai ke cheng scholarship apply klaiman bobo site o cheng thangai man te phatar haste o porinani aba samong klai samong tangna ni hingka ke cheng bo butike thangna nang bo ni throti thangna nang je test abo cheng pass khlaina nago aborok bebang no saimang kha te kabang mana information man kha aro tongai part time job claima by cheng self support claima no bahairo te Sir Bisharanjan ni bini life testimony life struggle no bo share khaimani aw belek nang ta cheng za kha tangi hinga ke bose amse ke struggle khaya kone obo high level of sogi mang hange cheng joto no salsa cheng bo hard work like hanga ke cheng bo chai to ka hanga cheng sogi manai abono ang bini troti sirngai man kha hani bagai ang belai no hambai maro joto chini sir cheng no amse ke information ramani bagai cheng no amse ke phrang mong ramani bagai kai to no joto no hamari khlai to hambai जतना संजा कहम ताई चीनी UTF मोठा रगना बेलाके हमबाया फरो ताई हमबाया फरो चीनी सार सुकांतो सार बिप्लब ताई सार बिशरंजन तिनी सेशन जे चीनी स्टूडेंट्स लाइफ न लाइबो बाहाय के परिनाय बुमते परिनाय अमरना चनो तिनी सावे खना रखा आं बेलाखना खातंग थोका खाख्लायो फाइने बसकां दिन सालपो अमथाय पद्रेपट चनतेबो साव खनारनाय हनाय हामबाय जतन ताय चिनि सार सजलनबो हामबाय आफारो पयलानो हामबाय मारगो आं जबानि कतिपुरा दोमासरानि हकुतै साहिनिबो मुंसिनि जागो दिनैनि पान्दा नि कक बुतांग खाना गई आं बेलाखिनो खातंग थोका ते सिनानिबो मांखा इनके बरम गोनां सारसुंनो बेलाखिनो हामबाय मारगो तानिके बंनि नांमानि जरानो जोंनो रगय जिंकक थाय गामरक जोंनो साय खाना रमानि ते फातार हारगो
sini bagai ta set tong porai tong nai cara dong ni bagai awon sai khana ro mani bagai gam khile ai thang ba angaro sa sar sono belai kina hambai mara karo khulumka khulumka ani mung kha শহর দেববর্মা आं UP ni kaisa Noida International University o MTech khai tongo so tini ang sini specially sini UTF sar ni member faculty sar Sojal Deborma no hambai hang yafaro and tini seng session no kaisa sini hastini father ni je tongnai sar sini Australian sar sini Sukanto Deborma and Germany ni sini sar Bishoranjan Tripura te sini sar Biplop Jomateno onek hambaya pharo bongni karone tini onek knowledge ma khasane inspiration te motivation rekha father porina ni tamatoma onek guide rekha abon bagi ang borong agini simi saklaijak tongmani haikeno tini jeng United Tiprasa Forum Tiprasa Sikla reng srengai tonglai rokni bagai Tiprasa Career Counseling sing online mode Zoom platform organize khlaikha salnai romoi ingnai tini puilani sal khana sande hainhai takisa 2 ঘন্টা ni session sing khlailai nai tini session join khlaikha resource person hisabe Australia ni sini borom gnang ata Sukanto Deborma Germany tongto attend khlaikha sini takhok Bishoranjan Tripura tai Delhi o tongto sengbai kerengkha sini borom gnang Dr. Biplop Jomatia aba haikeno bangma Tiprasa siklarok bo sengbai kerengkha Tripura o tongnai siklarok simia Tripura hasteo tongnai Tripura ni phataro tongi pori tongnai aba haike bangma Tiprasa siklarok bo sengbai tini o online career counseling o kerengkha 200 জন hai participant notui sing tini ni o pandano khlailai kha joto sini resource person rok borokni life journey bhaikhe borok tini ni ojora o thangi sogui kha o kokrokta samani bisingtei sini siklarokno khabacharani chaitok laikha tai bojaga thangnani nang bahai khainani nang bobo lamatei thangkhe boro boro thangi sogui nai aborok belai kheno kahamkhe naithotokhe businai jatkhe chini participant rokno sakha participant rokni kwbangma question queries aboni kok phirok mung rekha tai borokni sinani nangmani butinani nangmani joto question answer tini khlailai kha joto participant rok belai kheno khasrangjak tai khnani session ni bagai borok belai kheno tamhnai muchungino nasinglai belai kheno khatung khajak khlai tini 2-2.5 ঘন্টা ni pandao belai kheno khatung khajakhe belai kheno muchungmani bai kheno sini siklarok kharoi participate khlaikha chung team UTF obahai panda sing tabuk ni simi uram sing khlai thangnai tai obo simia obono karibo tebo podre pod alka mudo sing obahai pandaro khlainani sing thanglainai online mode simia offline mode bo sing obahai siklarokni bagai career counseling sing khlainani chaitoknai ba koksapna hallai tonglayo abok buskani salogo norok nugi manbainai khanawi manbainai khanani salo sini USA ni hoite sini borom gnang sini ata Madhav Deborma bo khanani session no chungai baksa kerengnai tai siklarokno bo motivate khlainai aba haikeno kerengnai sini Khagrasori Bangladesh ni sina Ina Tripura sini sister Ina Tripura sini Australia wo PhD scholar botabuk tai aba haikeno kerengnai sini Dr. Bongkim Deborma sini borom gnang ata Bongkim MBB college ni assistant professor tai USD
हायर एडुकेशन गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रिसेंटली बबिनी PhD रे कंप्लीट खालायखा आबा हायखे जों अखरकथाम रिसोर्स पार्सन नो तुय खनानि सेसननो जों खालायलायनाय ताय खाख्लायो तिनि पार्टिसिपेट खालायनाय जत पार्टिसिपेंट दं खना बाहायनो हाय अबा हायखनो खातम खाजाका मुचुंमानि बायखे पार्टिसिपेट खालायो बरकनि सिनानि नांमानि बुचिना नांमानि रोंमानि नांमानि मानि रखनो बरक बुचिबोय नाबायनाय हने हामबाय तिनिनि जत रिसोर्स पार्सन रखनो हामबाय तिनिनि जत पार्टिसिपेंट रक